Gledajući ove audio snimke i prateće akademske slajdove koji su pred nama za današnju analizu, jasno je da ulazimo u jednu prilično specifičnu fazu rasprave. Predmet našeg razgovora je 5. univerzitetsko predavanje profesora Vojina Šenka. I ono što odmah upada u oči čim se pusti snimak, jeste ta neka očigledna promjena tona u ovim materijalima. Da, apsolutno. Više se ne nalazimo isključivo u onom domenu čiste akademske teorije. Kontekst ovog 5. predavanja je zapravo ključan za razumevanje celokupnog dosadašnjeg materijala koji smo obrađivali. Tačno. Cilj ove radionice, barem onako sudeće po interakciji sa publikom na snimku, jeste podvrgavanje arhitekture tog predloženog političko-ekonomskog sistema jednom ozbiljnom testiranju na stres. Znači, ne govorimo više o nekim utopijskim modelima koji zahtevaju idealne građane, već o mehanizmima dizajniranim za društvo sa svim njegovim realnim manama i sklonostima. Pa da, dosadašnji postulati profesora Šenka praktično izlaze iz kabineta i suočavaju se sa direktnim i često vrlo oštrim pitanjima iz same prakse. Mislim, fokus rasprave se tu pomera na traženje ravnoteže između 3 osnovna stuba. To su stabilnost same države, njena operativna efikasnost i poštenje samog sistema. A ako posmatramo državu onako kao jedan inženjerski projekat, ovo predavanje je ekvivalent opterećivanju novog mosta teškim teretom, čisto da bi se videlo gde taj materijal prvo počinje da puca. Odlično poređenje. I taj inženjerski pristup se odmah vidi na samom početku predavanja gde se zapravo analizira jedan vrlo aktualan zahtev. To je onaj deo o studentskim protestima. Profesor tu započinja analizu osvrtom na pismo koje su formulisali studenti tokom nedavnih višemesečnih protesta. Oni u tom svom proglasu izričito zagovaraju prelazak na isključivo direktnu demokratiju. To je onaj otvoreni horizontalni forum gde svi ravnopravno predlažu tačke dnevnog reda i donose odluke. Studenti tu tvrde da je snaga u takvoj neposrednoj demokratiji jer ona jednostavno... Jer ne podleže manipulaciji. Upravo to, ne podleže manipulaciji i potkupljivosti na način na koji to recimo čini klasičan predstavnički sistem koga svi jako dobro poznajemo. Sad, profesorov odgovor na ovaj studentski zahtev je izuzetno analitičan. On pre svega prihvata njihovu osnovnu dijagnozu i slaže se da su plenumi zaista otporni na manipulaciju. Mislim, to je logično. Kada 1000 članova jedne zajednice sedi u istoj prostoriji, otvoreno raspravlja i direktno glasa o svakom pitanju, taj prostor za korupciju posrednika prosto ne postoji, jer posrednika fizički nema. Nema onih zakulisnih radnji. Tačno, nema onoga ko će da iskrivi volju te grupe iza zatvorenih vrata. I to jeste ogromna vrlina plenuma. Međutim, nakon te konstatacije, on vrlo precizno analizira operativnu stranu takvog modela i ukazuje na njegovu fatalnu manu. A to je niska efikasnost procesa donošenja odluka. Mislim, razumljivo je potpuno da plenum sprečava korupciju. Ali ako pokušamo da taj model primenimo na nivo cele države, mi tu vrlo brzo dolazimo do jednog matematičkog zida. Do potpune paralize, praktično. Bukvalno paralize. Iz priloženih primjera sa radionice jasno se vidi da studentski plenumi, čak i kada su ekstremno motivisani, zahtevaju iscrpljujuće višečasovne diskusije. Ono tipa od podneva do kasno uveče, samo da bi formulisali i usvojili možda 2 ili 3 tačke dnevnog reda tokom jedne cele nedelje. Da, a sa druge strane, država svakodnevno mora da donosi na 1000 odluka. Od zakona, podzakonskih akata, nekih hitnih tehničkih regulativa. Ako bi takav sistem funkcionišao isključivo kroz format plenuma, administrativni aparat bi se slomio pod tim teretom u roku od par dana. Upravo to je argument koji se iznosi u predavanju. Zato ti predloženi algoritmi u ovom sistemu zapravo ne pokušavaju da proglase pobednika u toj borbi između predstavničke i direktne demokratije, već pokušavaju da ih na neki način sintetišu. Spajaju najbolje od oba sveta. Da, ideja je da se zadrži to poštenje i otpornost na korupciju koju nudi direktno učešće građana, ali da se to pametno kombinuje sa onom operativnom brzinom i prohodnošću koju ima predstavnički sistem. I taj pokušaj sinteze nas prirodno dovodi do jedne ozbiljne teorijske nadogradnje celog sistema, gde profesor uvodi pravilo koje on naziva 11. aksiomom, ili još poznatije kao paradoks imenovanja.
To je ključni deo. Čini se da ovaj aksiom zapravo služi kao neka temeljna logika za čitavu arhitekturu kontrole vlasti o kojoj se raspravlja. Ako želimo brzinu predstavničkog sistema, moramo imati potpuno neprobojan sistem kontrole tih iskih predstavnika. I tu se udara u taj problem samoregulacije. Ajde da pojasnimo taj paradoks onako plastično za one koji nas slušaju. Kako je on tačno definisan u materijalima? Paradoks imenovanja je definisan kroz jednu vrlo jednostavnu, ali i neoborivu logičku postavku. Inženjerski i matematički posmatrano, potpuno je nemoguće da osoba A imenuje osobu B na određenu funkciju, da ta ista osoba A zadrži pravo i moć da smeni tu osobu B, a da se istovremeno očekuje kako će osoba B biti potpuno nezavisna i objektivno kontrolisati rad osobe A. To je definicija konflikta interesa. Apsolutno. Taj konflikt je ugrađen u samu strukturu njihovog odnosa. I gledajući svakodnevno funkcionisanje većine modernih institucija danas, taj paradoks je stalno i svuda prisutan. Evo, na primjer, parlamentarna većina izglasa neku vladu. Zatim ta ista vlada predlaže članove raznih regulatornih agencija, onih takozvanih nezavisnih kontrolnih tela. I onda te članove ponovo izglasava ta ista parlamentarna većina u Skupštini. Da, onaj koga treba kontrolisati direktno bira svog kontrolora i faktički odlučuje o njegovom mandatu i njegovom budžetu. Bukvalno mu daje platu. Prema profesorovom modelu, jedini logičan izlaz iz tog začaranog kruga je uvođenje jedne potpuno odvojene kontrolne vlasti. Četvrte grane vlasti koja svoj legitimitet, svoj opstanak, pa i financije ne črpi ni iz izvršne, ni iz zakonodavne grane. Jeste, u materijalima se vrlo jasno navodi da institucije moraju biti birane različitim algoritmima, a smenjivane od strane potpuno nezavisnih mehanizama. Kao primjer prekida te niti zavisnosti, profesor pominje model izbora sudija Vrhovnog suda u Sjedinjenim Državama. Da, to je onaj model doživotnog mandata. Tako je. Iako te sudije nominuje izvršna vlast, to jest predsjednik, njihov mandat je doživotan, a plata im se zakonski ne može smanjiti. Ideja je jasna, kada te onaj ko te imenovao više ne može smeniti, niti može finansijski da te ucenjuje, tvoja nezavisnost u odlučivanju se drastično povećava. Uvođenje te četvrte grane vlasti u Schenkovom modelu počiva na potpuno istom principu neutralizacija tog paradoksa imenovanja. Sad, ovaj inženjerski pristup kontroli moći u institucijama prirodno otvara jedno drugo veliko pitanje. A to je kako se taj isti metod primenjuje na distribuciju resursa, odnosno na samu ekonomiju. U ekonomskom delu ovog predavanja profesor pravi jedan zaista jasan otklon od onih klasičnih istorijskih ekonomskih teorija. Distancira se i od Marksa i od ranog neregulisane liberalizma. Da, on predlaže jednu prilično drugačiju podelu ekonomskog prostora. Njegova analiza Marksovog kapitala prisutna u ovim beleškama ukazuje na to da on prihvata određene dijagnoze iz tog dela, ali potpuno odbacuje ponuđene rešenja i samu tu binarnu podelu društva. Dok je Marks društvo delio isključivo na radnike i kapitaliste, a rani liberalni mislioci na preduzetnike i radnike, ovaj predloženi model uvodi 3 vrlo specifične kategorije. Prva kategorija su i dalje radnici. Tako je, prva su radnici. Za njih se u modelu konstatuje da u procesu rada na nekom slobodnom tržištu zaista jesu u poziciji eksploatacije, jer se uvek deo vrednosti koju oni fizički proizvedu nužno preliva nekom drugom. Ali onda dolazimo do druga grupe i tu se pravi ta najoštrija razlika u odnosu na marksističku teoriju. Druga grupa su preduzetnici. Prema ovom predavanju, preduzetnici se ni u kom slučaju ne posmatraju kao paraziti koji isisavaju tuđu vrednost, već isključivo kao pojedinci koji preuzimaju rizik i stvaraju novu vrednost. Oni su tu definisani kao motor napretka koji bukvalno vuče celo društvo napred. I baš iz tog razloga se izričito naglašava da njih ne treba prekomerno oporezivati. Gušenje preduzetništva se u ovom modelu opisuje kao direktan put u opštu ekonomsku stagnaciju. Ako se oni ne oporezuju prekomerno, ko se onda oporezuje? Tu profesor uvodi tu treću ključnu grupu u ovoj ekonomskoj arhitekturi, a to su špekulanti.
To je možda i najzanimljiviji deo ekonomske postavke. Za razliku od preduzetnika koji se trude da proizvedu neku konkretnu robu ili usluge, špekulanti su u predavanju definisani kao pojedinci ili entiteti koji vrednost stiču isključivo na onim pasivnim razlikama u ceni. Znači oni kupuju neku imovinu, valute, deonice na berzi, danas da bi ih prodali sutra malo skuplje, a da pritom nisu stvorili nikakvu novu vrednost, niti su uopšte poboljšali sam proizvod. Bukvalno zarađuju na tuđem znoju bez ikakvog stvarnog doprinosa društvu. Upravo to. Profesorov ekonomski model vrlo jasno predviđa da upravo ova treća grupa treba da ponese ubedljivo najveći teret oporezivanja. Time bi se prikupila ta neophodna sredstva za funkcionisanje države, za infrastrukturu, za socijalne programe, a da se pritom ne demotivišu inovacije preduzetnika i da se dodatno ne opterećuju radnici. Sad, ta ekonomska podela zvuči tipično, logično i jasno u teoriji. Ali čim se na radionice prešlo nove konkretne predloge poput uvođenja te četvrte grane vlasti o kojoj smo pričali, očekivano se pojavio snažan otpor kod dela publike. Gledajući pitanja za snimka, prva vrlo ozbiljna kritika odnosila se na samo to istorijsko nasleđe. Da, to je bio onaj argument o podeli vlasti. Jeste, neko iz publike je postavio jedno vrlo direktno pitanje zašto bi se uopšte uvodila nekakva četvrta grana vlasti kada je Montesquieu pre tačno 300 godina postavio taj zlatni standard o podele isključivo na izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. Šta mi sad tu imamo da izmišljamo u toplu vodu? Pa odgovor na to pitanje zapravo zahteva razumevanje istorijskog konteksta u kom je Charles de Segonda, baron od Montesquieu, zapravo delovao. Mislim, on je živeo na prelazu iz 17. u 18. vek. Politički sistem tog vremena bila je surova apsolutistička monarhija. Montesquieu je dizajnirao svoj sistem podele vlasti kako bi rešio problem koncentracije apsolutne moći u rukama samo jednog čoveka. Kralja Francuske, na primjer. Kralja koji je ujedno bio i vrhovni zakonodavac, i izvršitelj, i vrhovni sudija. Znači, njegov model sa 3 grane vlasti bio je lek za jednu vrlo specifičnu bolest tog vremena. A poenta koju profesor Schenk ovde iznosi, i mislim da je to krucijalno, jeste da moderne predstavničke demokratije danas ne boluju od te iste bolesti. Mi danas nemamo apsolutne monarhe koji seku glave kako im padne na pamet, ali imamo instituciju partijske discipline koja stvara potpuno nove probleme. Da, spregu moći na jednom višem nivou. U današnjim sistemima ona vladajuća partija kontroliše parlamentarnu većinu, ta većina bira vladu, a onda ta vlada zatim verno sprovodi volju vrha te iste partije. Izvršna i zakonodavna vlast suštinski postaju jedno te isto telo vođeno istim političkim interesom. I to je razlog zašto se u predavanju insistira da ti mehanizmi kontrole moći moraju da evoluiraju. Četvrta nezavisna kontrolna grana vlasti se predlaže kao potpuno novi lek za jednu novu vrstu institucionalne bolesti. I to je odlično objašnjeno. Pored te istorijske kritike u audio snimku se čuje i druga onako vrlo česta zamerka iz publike, a to je da je predloženi sistem sa svim tim svojim novim telima, kontrolorima i specifičnim načinima glasanja jednostavno previše kompleksan za onog prosečnog građanina. Ljudi se plaše onoga što im deluje komplikovano. Naravno, to je prirodno, ali i profesor na ovu kritiku odgovara koristeći jednu fantastičnu analogiju sa razvojem automobilske industrije. On poredi stari automobil, recimo onaj jednostavni stari Renault 4, sa nekim najsavremenijim vozilima danas. Stari automobili su bili izuzetno prosti po svojoj konstrukciji. Imali su jako malo delova. Mogao si sam da ga popraviš ispred kuće ako ti stane na putu. Bukvalno, dok današnji automobili ispod haube kriju zastrašujuću kompleksnost. Imaju hiljade nekakvih elektronskih senzora, mikročipove, kompjutere, koji u milisekundi računaju distribuciju sile kočenja, sisteme za sprečavanje proklizavanja, ali ta složenost ne postoji tu da bi otežala život vozaču. Za samog vozača interfejs je ostao potpuno isti. On i dalje koristi samo volan, menjač i pedale. I ništa više. Sva ta neviđena kompleksna mehanika ispod haube ugrađena je sa samo jednim jedinim ciljem, a to je da ta vožnja bude brža, udobnija i neuporedivo sigurnija u kriznim situacijama. Da ne sletiš sa puta kad padne kiša. Tačno tako.
Analiza ove analogije ukazuje na to da glasanje kao onaj osnovni interfejs za građanina zaista mora ostati jednostavno i pristupačno. Međutim, mehanika samog tog političkog sistema, onoga što se dešava nakon što se ti glasovi prebroje, to mora biti kompleksno. Jednostavni politički sistemi sa jako malo mehanizama kontrole istorijski su se pokazali kao izuzetno ranjivi na brzu uzurpaciju moći. Pojavi se demagog i sruši sve za par meseci. Upravo to. Da bi sistem mogao da apsorbuje sve te silne političke pritiske, pokušaje korupcije i razne opstrukcije, on prosto ispod te vidljive površine mora posjedovati složene, automatizovane mehanizme zaštite, baš kao onaj savremeni automobil koji ispravlja tvoje greške u vožnji. Polako dolazimo do onog dela predavanja koji je, čini se, izazvao i najveću polemiku među učesnicima ove radionice, a tiče se konkretnih kvalifikacija za obavljanje najviših državnih funkcija. Žustra diskusija se povela oko profesorovog predloga da se uvede obavezan državni ispit za sve političare koji uopšte žele da se kandidiraju na izborima. I mnogi su iz publike ovo odmah percipirali kao nekakvo ograničavanje prava na učešće u političkom životu, mislim kao nekakvu nedemokratsku prepreku. Jeste, i profesor brani ovaj predlog još jednom onako vrlo praktičnom analogijom, ovog puta sa prekomorskim brodom. Postavljeno je pitanje da li je uopšte logično da recimo svaki običan mornar na palubi mora da prođe rigorozne obuke i da položi gomilu stručnih ispita o navigaciju, o čitanju mapa, o bezbednosti na moru, dok se istovremeno od kapetana tog istog broda ne traži apsolutno nikakav dokaz o nekakvom formalnom znanju upravljanja brodom. Kapetan može da bude svako ko je bio najglasniji u kafani. Bukvalno tako. U državnoj administraciji niži referenti i službenici već moraju da polažu stručne ispite iz ustavnog prava i upravnog postupka da bi uopšte dobili posao. Predlog u ovom modelu prosto postavlja jedan logičan zahtev da i oni koji donose te najvažnije strateške odluke i upravljaju milijardama iz budžeta moraju da dokažu barem elementarno poznavanje sistema kojim hoće da upravljaju. I uz taj ispit predavanje predstavlja i još jedan vrlo inovativan i praktičan alat za sam izborni proces, nazvan izborna knjižica. Ovo bi bio jedan fizički štampani dokument, štampan naravno o trošku države, koji bi u sebi sadržao političke programe svih odobrenih kandidata. I taj dokument bi bio distribuiran na kućnu adresu svakog birača pre izlaska na same izbore. Znači, svaki kandidat bi dobio apsolutno isti broj stranica za izlaganje nekih svojih ideja i naravno prostor za neku završnu reč. Ovaj instrument je specifično dizajniran da reši onaj večiti problem finansijske nejednakosti u političkim kampanjama. Da, i detaljna analiza ovog predloga pokazuje da ta izborna knjižica zaista vrši neverovatnu nivelaciju terena. Mislim, trenutno domet nečije političke poruke gotovo isključivo zavisi od veličine njegovog marketinškog budžeta. Kandidat sa ogromnim finansijskim zaleđem ili tajkunskim novcem može da zakupi sate i sate televizijskog programa i na hiljade bilborda širom zemlje, dok neki pametan kandidat sa vrlo skromnim sredstvima ostaje potpuno nevidljiv bez obzira na kvalitet svog programa. Kroz ovaj dokument država zapravo garantuje da će ideja apsolutno svakog kandidata pod potpuno istim uslovima i u istom formatu fizički stići u ruke svakog glasača. I to izjednačavanje je sjajno, ali pored tog finansijskog aspekta rasprava na radionici je ukazala na to da bi ovakav jedan format pisanog dokumenta mogao neverovatno uticati i na sam taj ton političke kampanje kakvu danas poznajemo. Jer mi danas vidimo da se televizijske debate vrlo često svode na neke kratke zapaljive replike, na neke međusobne optužbe i one najprizemljenije ad hominem napade. Tu bukvalno ostaje jako malo prostora za bilo kakvo ozbiljno objašnjavanje složenih ekonomskih ili socijalnih mera. Da, prekinute posle 10 sekundi. Upravo to. A ovaj pisani format programa u knjižici koji građanin recimo čita u miru svoje dnevne sobe, on fokusira pažnju isključivo na konkretne predloge rešenja. Zato što jasno je štampani tekst ne ostavlja prostor za urlanje u studiju i vikanje u glas i međusobno prekidanje sagovornika. Nema onoga. Moj argument je ti imaš veliki nos, a tvoj argument je ti imaš klempave uši. Baš to. Knjižica te tera da napišeš šta ćeš tačno uraditi sa, recimo, poreskim stopama ili zdravstvom. Značajan pomak ka kulturi dijaloga u svakom slučaju.
I nakon te ozbiljne rasprave o izbornim alatima, radionica zapravo ulazi u svoju završnu i, moram reći, najintenzivniju fazu na snimku. Ovo je onaj trenutak gde se to testiranje sistema na stres, o kom smo pričali na početku, odvija zaista uživo kroz jednu fantastičnu interakciju sa publikom. Prepoznata je jedna vrlo specifična ranjivost u toj predloženoj arhitekturi kontrole. Učesnici su ovaj problem tokom diskusije vrlo slikovito nazvali problemom iste kuhinje. Da, to je genijalno zapažanje bilo. A da bismo uopšte razumeli dubinu ovog problema, mislim da moramo na brzinu da se podsjetimo kako uopšte funkcioniše ta predložena četvrta grana vlasti u ovom modelu. Prema onom izvornom profesorovom dizajnu, pozicija vrhovnog državnog kontrolora, to je onaj organ sa izuzetno širokim ovlašćenjima da nadzira rad čitave izvršne države. On automatski pripada onom kandidatu koji na izborima osvoji drugo mesto. Tako je, drugo mesto nosi kontrolu. Logika iza ovoga je vrlo jasna i poštena. Prvoplasirani predsjednik i taj drugoplasirani kandidat su valjda prirodni politički rivali i zbog te njihove suprotstavljenosti sama kontrola će biti nemilosrdna i rigorozna. Poraženi će jedva čekati da uhvati pobednika u nekoj grešci ili korupciji. Zvuči savršeno u teoriji. Da, u teoriji. Međutim, tu jedno fantastično pitanje iz publike razotkriva ogromnu potencijalnu manipulaciju ovim sistemom. Pitanje je glasilo šta se tačno dešava ako lider neke izuzetno dominantne političke opcije, sad zamislimo opciju koja recimo u tom trenutku ima podršku od preko 60% biračkog tela, odluči da pametno zlopotrebi ovaj mehanizam. Scenario koji je opisan u tom pitanju je jeziv, ali vrlo realan za naša podneblja. Ide ovako. Ta dominantna vladajuća partija tajno podeli svoje ogromno glasačko telo na dva dela i kandiduje faktički dva čoveka iz svojih redova na izborima, koji se onda u javnosti lažno predstavljaju kao nekakvi ljuti politički protivnici. Prvi kandidat naravno pobeđuje i glatko osvaja onu izvršnu vlast, dok ovaj drugi tajni kandidat, zahvaljujući tom višku dirigovanih partijskih glasova, osvaja drugo mesto i on preuzima poziciju vrhovnog državnog kontrolora. A i tu dolazimo do katastrofe. U tom trenutku vrhovni kontrolor i onaj koga on zapravo treba da kontroliše, zapravo dolaze iz potpuno iste političke frakcije. Dolaze iz te iste kuhinje. Iz iste kuhinje, bukvalno. Time bi se celokupan onaj briljantni sistem nezavisne kontrole srušio kao kula od karata i vratio bi državu u neku formu veoma prikrivenog i opasnog apsolutizma. Sistem bi pojeo sam sebe. I to je zaista bio direktan i snažan udar na samu srž arhitekture ovog modela. Ali ono što potpuno izdvože ovaj deo audio snimka u odnosu na neko obično predavanje jeste način na koji je rešenje za ovaj problem pronađeno. Profesor Schenk ovdje nije ponudio neki unapred pripremljen odgovor iz svojih beležak, jer ga očigledno nije ni imao, već je taj matematički predlog kako da se ovo opasna rupa u sistemu trajno zatvori došao direktno od jednog učesnika same radionice. Predložena je jedna vrlo pametna revizija celog tog procesa imenovanja kontrolora. Sjajna zakrpa sistema je u pitanju. Taj predlog iz publike zapravo podrazumeva da se u takvim, hajde da kažemo, sumnjivim situacijama vrhovna kontrolna moć nikada više ne ostavlja isključivo u rukama samo jednog čoveka, to jest tog drugoplasiranog kandidata. Umesto toga, mehanizam kontrole se automatski proširuje i formira se jedan kontrolni kolegijum u koji onda po sili zakona ulaze i treće plasirani i onaj četvrtoplasirani kandidat sa nacionalnih izbora. Oni tu ne bi bili fikus, već bi dobili vrlo specifične i jaka ovlašćenja, znatno veća od nekakvih pukih posmatrača, i ona bi recimo uključivala pravo veta na obustavljanje raznih istraga ili pravo da direktno nominiraju nekakve specijalne nezavisne tužioce. I pazi, kad to sagledaš čisto matematički, ovo rešenje stvara jednu apsolutno nepremostivu prepreku za bilo kakvu partijsku manipulaciju ove vrste. Jer čak i ako neka ekstremno dominantna politička opcija pokuša onaj ludački inženjering sa raspodelom svojih glasova, prosto je u praksi nemoguće da tako hiruški precizno raspodeli glasova glasača na terenu da istovremeno veštački osvoji i prvo, i drugo, i treće, i četvrto mesto, a da se pritom baš ni na jednoj od tih najviših pozicija ne probije nekakav stvarni opozicioni kandidat koji ima onu autentičnu podršku građana.
Jednostavno nemaju dovoljno glasova za tako nešto. Baš tako. I ovim proširenjem uhvata sistema on se zauvek osigurava da će prava i suprotstavljena politička opcija uvek bez izuzetka biti prisutna u tom kontrolnom telu potpuno nezavisno od toga kolika je stvarna dominacija te jedne vladajuće partije na izborima. Ova cela rasprava savršeno slikovito ilustruje samu suštinu ovog 5. predavanja. Teorija je na kraju krajeva dobra samo onoliko koliko zaista može da izdrži brutalno testiranje u praksi i rigoroznu analizu svih mogućih potencijalnih zloupotreba. I ova diskusija o problemu iste kuhinje i to naknadno genijalno pronalaženje rešenja u hodu jasno pokazuju kako tek jedno ovako otvoreno preispitivanje i kritika dovode do kreiranja nekih mnogo robustnijih, sigurnijih mehanizama koji zaista mogu da funkcionišu u realnom svetu. U svetu gde moćnici uvek, ali uvek pokušavaju da zaobiđu pravila u svoju korist. I dok polako sumiramo sve ove koncepte koje smo danas prešli, od onog prelaska sa horizontalnog plenuma na neki mešoviti efikasni sistem, preko redefinisanja ekonomije koja će se zasnivati na strogom oporezivanju špekulacija, pa sve do ove briljantne matematičke zaštite te 4. grane vlasti, primetno je jedno. Primetno je da apsolutno svi ovi elementi vode ka jednom jedinstvenom i širem cilju. Celokupna naša analiza ovih materijala zapravo ukazuje na jedan veoma ozbiljan pokušaj stvaranja okruženja u kom bilo kakva zloupotreba moći postaje strukturno, to jest matematički neisplativa, i gde je svako na vlasti stalno podložan rigoroznim i potpuno nezavisnim proverama. Upravo tako. I znaš, ako se na samom kraju ove naše analize malo osvrnemo na neke šire društvene implikacije ovakvog pristupa i pokušamo da zamislimo situaciju u kojoj bi se jedan ovako strogo matematički i algoritamski osiguran sistem zaista primenio u praksi sutra, znači zamisli sistem gde su kontrolna tela zaista zakonski zaštićena od svakog partijskog uticaja, gde uvek postoji trajna i stvarna pretnja oštrim sankcijama za bilo kakve zloupotrebe i gde su recimo izborne kampanje primorane da se svedu isključivo na konkretne programe u onoj knjižici umjesto na prosto nadglasavanje krupnim kapitalom na televiziji. Tu se postavlja jedno mnogo dublje pitanje o samoj prirodi političkog delovanja ljudi. Pitanje koje prevazilazi i same zakone. Tako je. Pitanje je da li bi takav rigorozan sistem dugoročno uticao ne samo na operativnu efikasnost tih institucija, već i na promenu onog suštinskog psihološkog profila ljudi koji uopšte osjećaju poriv da se bave politikom u jednoj takvoj zemlji. Mislim, ako politika odjednom prestane da bude onaj najlakši mogući put ka brzom bogaćenju i nekom nedodirljivom društvenom statusu i odjednom postane jedan vrlo rizičan, visokoregulisan i strogo nadziran javni servis sa ogromnom odgovornošću, moguće je da jedan ovakav optimalan politički sistem ne bi imao ulogu samo da obuzdava trenutne loše namere onih ljudi koji su već na vlasti. Nego bi počeo da deluje kao filter. Upravo to. Vremenom bi mogao da potpuno preoblikuje samu vrstu ljudi koji jedan takav poziv uopšte privlači. Ambiciozni manipulatori bi verovatno odustali tražeći neki lakši plen, dok bi u politiku ulazili oni koji zaista žele da upravljaju složenim sistemom na opštu korist. To je jedna neverovatno snažna tema o kojoj svakako vredi duboko razmišljati i sada nakon završetka ove naše detaljne analize. Apsolutno se slažem i mislim da je to jedna sjajna tačka za završetak ovog izlaganja. Ostavljamo svima koji nas prate da sami promisle o tome da li dobri zakoni mogu vremenom da stvore i drugačije lidere. A mi se čujemo uskoro sa nekom novom analizom i nastavkom ove zaista neverovatne teme.